O le tusi le apostolo Paulo ia Tito. O le mata upu mua. O le apopo inga ia Tito ia whaamalusi o ia ila na ngā luenga. O aua Paulo le au na le atua ma le apostolo Yesu Keriso. Ono le whatua tua o e ua filifilia i le atua. Ma le iloa le leo le upu mone i wai i le ami o tua. I le whaamoe i le ola e whaavavau. Na fola ina mai talu mai tausanga o le vavau e le atua. E le mawhai o na tala pepelo. A ua whaalia mai lana lava fionga i o na poe tatau ai i le tala inga. Ua tu ina mai ia te au. E tusa ma le poloa inga le atua no tātou whaola. O la utu sile nei i Tito lo ulava atali i la le whaatuatua ua tu tele. Ia iate o ele alofa tu noa, ma le alofa, ma le manuia ma i le tua le tamaa, a toa ma le alii o Yesu Keriso lo tātou whaola. O le mele nei na utu atuai o e i kereta, ina ia e whaatonuina mea ua totoe, ma ia e tō fiatoe ina i le ai ma le ai. Whapeo na uwhai atuai i anti oe. Ai se tasi e le matauleanga ina, o le tane a le whawhine to o tasi, o ia iana whanau e whaantua, e le ita ua i lanto ua ulava vale pe soli i tū la fono. Lawa e tatau lava i le epikopo o na le matauleanga ina o ia. Awa o ia le au na e tausi i mea le atua, e le finau vale, e le itango fie, e le inu tele waina, e le fasi tangata, e le manu i oloa. A o le alofa i tangata ese, o le alofa i e amio lei, o le whaautauta, o le amio tonu, o le amio atua, ma le ngā o ia. O le tau fi mau le upumoni, whaapeo na o ina o ia. Ina ia mawhaia i o nā popo i antu i le mata upu e o lai, ma o i antu i e whinau mai. Awa e to tele o e sori tū la fono o tau talatala i upu le au ngā, ma whaase se atu. Ai sili musale au peritome, e tatau ina punitia o lanto ngutu, o lato whaaliliu e se nisi a inga antoa, o loo awa o i mea le tatau ina ua mata pea i le oloa. Sa whape mai le tasi o i lanto, o sa lanto lava perfecta, o tangata kereta, e sanga tala pelo lava i lanto, o manu fe ai leanga, o e ususua i ina ai. O le moli maumoni lava lea, o le mele ia mama ai, o na ea o i antu ai i ante i lanto. Ina ia lanto wha maoni le whatuatua. Awana i tau fi talo le vavau wha i utaia, ma polo i ngā tangata o e liliu ese le upumoni. Ua mamame uma ye ua loto mama. Au e loto ele lea ma le le whatuatua. Ele mama i ante i lanto se mea tasi. Aua ele leo lanto mawhau. A toa mo lanto loto 48. Ua lanto tauane ua lanto i loa le atua. Ai whaafiti i ante ia lanto ngā luenga. O ino sia i lanto ma whalo ngata. Lanto te le wha maoni foi se ngā luenga le lei e tasi.